بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أوجد البشر في هذه الدار وجعلهم عرضة للأقطار. أحمده وأشكره على نعمه المدرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يأتي الله سبحانه وتعالى تقول إن وودني إن يهورن دي ليدي لأن جرنا مكانك الله سبحانه وتعالى إذو نيما جمكو دودو دي وندي هور ميدن لتبتا هدى الرأمن ديني جرنو قلمو إدو مجي سيدو كانك الله سبحانه وتعالى كو أغوتا كتابو قول إكا جي قول إكا توبيتا قول إكا هندو قول إريويده سيدو نلا دميد محمد صلى الله عليه وسلم ko jiyaɗo makko ko nulaɗo makko mo o suɓi o nuli e meɗen. Yo Allah juule nelaɗo e ɓengure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen e dow kala jaɓɓuɗo jokki peewal maɓɓe ngal ha ñande dargal ngal dari. Haray hiɗe wi'a musidɓe meɗen wonɓe accitude tanji muɗum jento en ka page Facebook Laawol Kisal ɗo ko saɗi maɓɓe ko tooli hiɗen jarna ɓe jarna musidɓe men wonɓe ɓen ka Laawol Kisal to wonɓe wallitade no jama on famira kaɗo diina e nokkeli ɗin fo ele kammu ngun emberetaga maɓɓe on. Toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yanyan en enen fo e maɓɓe feere no wawete yettinirde oɗo da'awa e ndeɗo tagore Allah subhanahu wa ta'ala tawa ko waɗirɗen ɗum kadi ko fiyo Allah welto fiyo ɗum wonan en moƴƴere ka annaɗo e kalakara. Haray inchallah subhanahu wa ta'ala yewtino ko feƴƴuno fi o ibtila jarribede ko neɗɗo on jarribete ka hoore leydi ɗo ko e yewti fi muɗum seeɗa ka page ɗo inchallahu aray hande kadi ko ɗum wonɗen e tokkitade fandunde men nden e muɗum ko fiye jama on faamu wondema haray Allah subhanahu wa ta'ala so tawi himo dardade en wona fi lettugol en ko fiye en yiltito derɗe men ɗen anden hiɗen jeeya fiye en yiltito e makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala tuuben accen bonnereji ɗi wonɗen e bonnude ɗin ɗoftoɗen mo waɗen ko o yamiri en kon sabu ko o tagi en ko fiye en ɗoftomo ko fiye en rewmo anden kadi dewal ngal wonɗen mo e rewde ngal wona fi makko ko fi meɗen en alamo e rewirde fi nafugol mo o haɗirali en kadi ta en lundomo fi tawde so en lundikamo o loroto. Haray en hertinay hande e nder jarrabuye on oɗo jarriborede ko wiyete kon nawnare. En andi hande ɗum ɗon no ɗuuɗi adna o e leyɗe ɗen fuu tentini ndiɗo leydi lagine ndi wuruɗen e muɗum ɗen andi hande wona nawnare arde e adna on fowden tun soñji jama o lagine ɗo e hande nawnajo boyi no woodi lagine ɗo soñjiɗa jama on tawa hiɗe warde fayde ɗe wawi wi'ude ɓuri nde ɗo nawnare hulande sabu ɗen ɗon ko woni e warde kon alaka en kontede ko ɗe woni e warde kon fayda tigi tigi on haray no ɗuuɗi ɓuri ko hula kon. ɗum ɗo noon haray en andu jarriborede nawnare
ɗum ɗo kadi no jeeya e sunnaji allahu subhanahu wa ta'ala ka hoore leydi ɗo. wona fi neɗɗo on no boni allah jarribortamo nawnare, ko waɗi yimɓe ɓurɓe moƴƴude e tagore nden jarribolama ko te kon nawnare. No jeeya e muɗum ko andinta en ɗum, oɗo annabajo wiyeteɗo Ibrahim no jeeyano e yewtereji makko ɗi o yewti yimɓe makko ɓen, o wi Allah subhanahu wa ta'ala wa idha maridtu fa huwa yashfini, simi nawni ko kanko Allah sellintanmi. Jakka kanko Ibrahima himo nawna, so tawno hara o nawnatano kanko Ibrahim o wiyatano so o nawni ko Allah sellintamo. idan jaɓugol makko so o nawni ko Allah sellintamo, ɗum ɗo no holli wondema jakka kamɓe ɓurɓe moƴƴude ɓen ɓayi annaba ɓen ɗen andi e ulul azmi min ar-rusuli no jeeya e maɓɓe ɗimmo maɓɓe on ko Ibrahim alayhi salam, mo Allah subhanahu wa ta'ala suɓi e nder tagore nden wi waɗimo khalil yaatigui. idan oɗo o girditi wonde himo nawna. annabi Ayyuba alayhi salam oɗo kadi nawnino, ɓaawo nde o nawni o muññi ha o dikki, Allah subhanahu wa ta'ala mantimo hon ɗum. Allah wi ni'mal abdu innahu awwab, moƴƴi jiyaɗo oɗo weteɗo Ayyub. idan nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, ɗen andi sendari ka sira en humpitike e laawol sira o wonde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe fuuyuno bal ko batte fowyere woni ko ɓe feƴƴini. idan ɗum ɗo fof no holla e wondema jaka nawnugol ngol wona fi neɗɗo no boni o nawnirta. neɗɗo moƴƴo no nawna, neɗɗo bonɗo no nawna. idan nawnugol ngol kadi ko sunna e sunnaji Allah ɗi o waɗi fi nde ɗo tagore ka hoore leydi o leydi. wono tawiri noon kadi cellal ngal e ko nema e nemaje ɗi allahu subhanahu wa ta'ala neminiri jeeyaɓe makko ɓen. nawnare nden kadi ko jarrabuye e jarrabuyeji ɗi Allah jarraborta jeeyaɓe makko ɓen. piiji ɗin fof se wattani yila en taway ko ɗiɗi. nde tawno cellal no woodi tawi jaka yo nawnare kadi ma wooda, sinna ɗum cellal ngal wona kañum tun. idan o waɗi cellal, o waɗi nawnare, haare bani adama on ko hakkude ɗiɗo woni e yiltodirde. haray ɗum ɗo ko sunna Allah subhanahu wa ta'ala tawde neɗɗo on ka gurdam ɗo. ɓe wi la yasbutu ala halin wala yadumu ala sha'an, neɗɗo on tabitata e alhaali goto, o dumata ko e fiyake goto. haray nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki e hadis maɓɓe, ɓe maaki la yazalu lbala ma yazalu lbala'u bilmumini aw ilmuminati fi jasadihi wa fi malihi wa fi waladihi hatta yalqa allaha wa ma alayhi khati'a, rawahu ahmad fi lmusnad. ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam jiyaɗo Allah on seerata, bi ma'ana seerata on ko iwata, wonata waɗali. ma yazal ɓe wi ko yufid al istimrar, no holli wondema duumagol. jon noon haray neɗɗo on o seerata, jarrabuye no jokkimo kanko neɗɗo gomɗinɗo on. ndaare de ko ɓe maaki, ɓe précise kadi ɓe maaki ma yazalul bala'u, ɓe innali bil mar, ɓe makali bil insan bal bil mu'mini, ɓe maaki jarrabuye seerata no jokki neɗɗo gomɗinɗo. ma sonna fi jasadihi, ka ɓandu makko. den andi jarrabuye on ka ɓandu ko hon ɗum ko nawnare ma muusendi. no woodi nawnare tawa ko ɓandu ɗum fof jogita, no wiyete muusendi ko taw hara ko teral e teral ɗen jogita, ko ngal ɗon tun woni e ɓittude joom muɗum ko ɗum wiyete muusendi. idan ɓe maaki noon jarrabuye on seerata no jokki gorko gomɗinɗo, seerata no jokki sonnajo gomɗinɗo ka ɓandu makko e ka jawdi makko e ka ɓiɓɓe makko, ha o hawro e Allah subhanahu wa ta'ala. ñande nde o hawrata nden e Allah tawa o heddora bakkatu hay e goto. jaka yo ɗe nawnaje no ɓoora bakkatu, so tawi jommum muññike ko embere wo no neɗɗo o muññori nawnare nden, ko embere noon bakkatu makko ɓoorira. embere wo no neɗɗo on ronkiri wullitagol e yimɓe ɓen, wullitagol yimɓe ɓen. si tawi ko hollitirɗa nawnare maɗa nden ko fi ɗaɓɓugol lekki, hara ella ala nde sifantoɗa goɗɗo, miɗo jogi ndi musendi ɗo, miɗo mari nde nawnare ɗo, fi ya heɓu lekki. amma si tawi ko wullitagol tun sigana woɓɓe wullitorta, ko heɗa o no woyto no kañum no nawni,
haray ɗum ɗon ko ella non e moƴƴuɓe feƴƴuɓe ɓen kamɓe hari nano ɓe siforno goɗɗo no wondayno e muusidi hum o mala kun ɗon o fanka ɗon hala ko andi kun ko kanko ɗon Allah subhanahu wa ta'ala par ce que himo andi ɗum ɗon kadi ko moƴƴere goo woni heɓude ɗon ko bakkatu wona fukkede ma ko darja wona tawnede. idan ɓe holli en wondema e oɗo hadis mo imamu ahmad filli ka musnad maɓɓe wondema haray neɗɗo gomɗin ɗo on o heɓay jarrabuye ka ɓandu ɗum ko nawnaji ɗin e musidiji ɗin, o heɓay jarrabuye ka jawdi ɗum ko perdituma goo, o heɓay jarrabuye ka ɓiɓɓe ɗum ko nawnugol ma maygol, ha ñande nde mo hawra e Allah subhanahu wa ta'ala tawa bakkatu heddanakimo. e maako maɓɓe kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam goo ɓe maaki e hadis wonɗo ko sahih muslim ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam la adwa wala tiyarata, ɓe maaki raaɓinagol ala katinagol ala ka diina, raaɓinagol ala ka diina, katinagol ala ka diina. ay mana on ɓe wi la adwa muathiratan bi nafsiha biduni iradatillah iz la yaqau fi mulkillahi ma la yuridu, yani wigol ngol raaɓinagol ala bi mana raaɓinagol ngol raaɓugol ngol wawata battinde kañum tun e hoore muɗum e ɓaawo dunga e allahu on subhanahu wa ta'ala. nawnare ko nde woni masibo wo ko nde woni masibo nde raaɓi goɗɗo wo si tawi woni Allah muuyi no on ɗon kadi nawne nden ɗon nawnare. si tawi woni Allah muuya on ti nawne nden ɗon nawnare fi ɗimmo makko mo o wondi no wondi e mayre, mamo o fotti no wondi e mayre, mamo o jooɗodi no wondi e mayre, fi on no wondi e nawnare nden si tawi Allah muuyana oɗa nawnugol nawnare nden o nawnirtande fi ɗum. ko wani noon haɗa oɗo nawɗo nawnare nden ko arande kanko na goɗɗo raaɓimo, ko Allah subhanahu wa ta'ala muuyi o nawnan nden ɗo nawnare. idan islamu o riwa raaɓugol ngol no woodi, raaɓugol no woodi ko goonga, nawnare no raaɓa. kono noon julɗo on ko yo o jaɓu wondema raaɓugol ngol gasata wonde siwana e dunga e Allah, bi mana nawnare nden eggi e goɗɗo yahi e goɗɗo gowo, si tawi on no muuyana kañum kadi nawnugol tiga ɗum ɗon e fewndo on alhaali ɗon kadi, siwana ɗum fi oɗa ɗimmo ma no wondi mum tu nangirtama fi ɗum. idan ɗum ɗo ko hunde nde julɓe ɓen hani famude, ko waɗi sa famali ɗum ɗo a dogay kadi doga famina an ko dogogol ma ngol wonma e dandude. ñande wo tawi an julɗo on a yowitike e dogogol maɗa ngol wona e Allah yowitiɗa, a holori renare ma nden a sikki koko reniɗa ko wonma e dandude, koko wonɗa e dogude pottito ko ɗum wonma e dandude, wona Allah subhanahu wa ta'ala, haray a yani yeñere molanade ka dina maɗa, a falji faljere mawde, haray ayɓida ma on kadi heeɓi ella. idan ko ya jaɓu anda wondema la yaqau fi mulkillahi illa ma yurid, yanata e nder lamateri Allah ndin, watta e nder lamateri Allah ndin, wona ka leydi, wona ka kammu, wona e yimɓeɓe, wona e piiji heddi ɗin, waɗata e nder lamateri Allah ndin si wona ko Allah muuyi yo waɗu, sina ko Allah faala yo waɗu. idan haray من ابتلي بشيء من هذه الأمراض التي تصيب بدنه فإنه يشرع له أمران. haray si tawi woni neɗɗo jaraborama e goɗɗum e ɗeɗo nawnaje, woni ko tension, woni ko diabete, woni ko woni kala nawnare ɓayɗen andi hande woni tension e diabete ko woni e warde kon, ɗum fayda no yeeso nawnaje ɗe aduna o woni sonkude fi mum ɗen fof. hande sen naati fayda e yiya e makko baɓe hewɓe no paralyse tension no waali, makko baɓe hewɓe tere mum no taƴede tawa ko sabu nde ɗo nawnare tede diabete. ɗum ɗo ko hunde nde tawata ko hunde hulɓinide, kono noon ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam makuno fi mum kadi, ɓe makuno wondema si yimɓe ɓe yeddi Allah subhanahu wa ta'ala, ɓe duumike yeddugol ngol no jeeya e ko Allah jarribortaɓe addugol muusendiji ñabbeɗi ɗi tawata ala no law. idan haray so tawi neɗɗo jarriborama goɗɗum e ɗeɗo nawnaje ɗeno heɓa ɓandu makko ndun haray himo sar'inana piiji ɗi. ɗin piiji ɗi o sar'inana ko honɗum al awalu arrida bilqadai walqadar wa ya'lama bi anna allaha huwa alladi qaddarahu alayhi fa alayhi bisabri wa adami tashakki aw tasakhut aw izhari aljazai walyuhasibu nafsahu fa innahu lam yusab إلا بذنبه كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. haray arande ko neɗɗon hani wadde kon si tawi o heɓi nawnare
ko honɗum o sar'inana yani honɗum dina ka waɗanimo kanko neɗɗo nawɗo yo o waɗu ko piiji ɗiɗi wiɗen haray sariya on no waɗi piiji ɗiɗi ɗi nawnuɗo hani wadde ara nun ɗum tawo ko yo o weltor ñawore Allah nden e koddori e makko on e hoore makko yo andu pellet si Allah muyano yo o nawnu o nawnatano ko Allah muyi yo o nawnu o nawni iden madama non Allah daari tawi ko ɗum ɗon moƴƴanimo kanko jiyaɗo on kanko kadi wona yo on mette ko Allah welanama kon ko Allah suɓanima kon e ko ya jaɓugol ngol innata ɗaɓɓu lekki hiɗa wawi ɗaɓɓude lekki ɗa newnana kadi ko sari a ɗaɓɓugol lekki kono noon ko ya jaɓu wondema ko hani wadde waɗi ko emo hani wadde ɗum waɗi waɗugol an ɗum ɗo han dano e maɗa ma ɗum ɗo hanano ɗum ɗo woni angal weltorgol ngol idan ko yonti jaɓu weltore koddori Allah on o anda wondema ko heɓimo ɗo ko koddori Allah subhanahu wa ta'ala o jaɓɓora ɗum honɗum muññagol e yewtino ñanden e yewtere meɗen ndeya si neɗɗo muññike jarrabuyemo jarriba ko honɗum e baraji o mari nden andi ala ko jonnata neɗɗo moƴƴere yawmal qiyama hewti muññagol Allah subhanahu wa ta'ala o yewti ko yehi e nokkeli 90 alquran fi muñal idan o humpiti e wondema neɗɗo si muññike mettiyedeji ɗi heɓata ɗin ko adna ɗo ko Allah yoɓitiroytoma yawmal qiyama ko accugol hasbugol mo nadamo aljanna innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab ko muññiɓe jonnitete joddi mum ndi yawmal qiyama koko alda e hasbore jakka noon si tawi neɗɗo woni o ara yawmal qiyama taw o hasbataki nden andi le pellet man husiba uqiba kala neɗɗo hasbaɗo wiƴa gotum e gurdam makko lan feere ala o lettete idan kono noon si tawi neɗɗo muññiki haray mo mari joddi mawdi Allah lontinanayi mo yoɓa mo moƴƴere no jeeya e ko Allah waɗantamo koyen sabu muñal makko ngal accugol hara hasbani mo ka dargal ƴettamo tunnademo ka aljanna idan haray yo o muñño e o acca wullitagol o acca monagol e feññingol ɗenƴere ko waɗi noon ɗiɗo tati si neɗɗo jokkiɗi kanko e Allah ɓe haɓay naya hewgol woytagol ngol e ɗum ɗo ala nafoore no mi yiɗi on nane ni si tawi on ti hollay neɗɗo yo taw ko fi ɗaɓɓirgol mo du'a ma hollamo fi landagol mo fi lekki kono na woytagol tun sa wollitike tun hara heeɓi ella idan haray nayi on ti hebbi woytagol ma o feññina ko wiyete ko mone kanko o yiya fo no jindude fo no welti fo no jalde fo no ñamude kala ko faala kanko ɗum ɗo fo ala jongo makko o mono o miijo kanko o anda ko honɗum o waɗi o anda kanko ko fiyonɗo Allah warrani mo ni Allah warranamo ni hay hunde sina ɓay Allah daari tawi ko ɗum ɗon moƴƴanimo ko ɗum kadi Allah faala yo won ɓay sindo so selleno kadi Allah landatano komo kadi idan yaw taw feññin kadi ko wiyete kon ɗenƴere en andi buy hande aduna on ɗo no jeeya e ko woni ɓe nawninde horna ɓe wara ɓe bal e wawide wara ɓe feññingol ɗenƴere hulugol nawnare nden so on ti nawni hula ɗenƴo maapo e wona e ɓittede waɗa kañum haray tigi on ala wallowo sikka awa winama nde nawnarɗo ko danger haray mo nawni nde ɗo haray gasi fi makko lanni la neɗɗo on no wiɗen ni ñanden mallam yamutu bil corona mata bi gayrihi ta'addadat al asbab wal mawtu wahid so tawi ama yaale corona ama ya nawnare wonde go kon woɓɓe ko tension woni ɗum e warde woɓɓe ko diabete woni ɗum e warde woɓɓe ko pali woni ɗum e warde e woɓɓe go ko musride woni ɗum e warde woɓɓe ko musohore woni ɗum e warde idan neɗɗo on ko feere ala o heɓay nawna hum o anda ko honde e nawnaje ɗen o windana wondema wona e sabu mayde makko nden idan so nawni wona yo ɗenƴo woɓɓe no nawnude kadi ndikka yo andu do awa ɗenƴere makko nden ko ɓeydantama ko nawnare e noon labtani hay e goto ko adna ɗo wawata ñawnude nawnare ɗenƴere sina allahumma ayi haray hande joni no wodi docteur ɓe wawa ɓe yewtude nawnuɗon muɗum on e itta ko wiyete kon taƴare ɓernde makko naada tamaw e ɓernde makko nden ɗum no wodi docteur ɓe tawata no faami ko honɗum wiyete docteur yagal hara wona siga woɓɓe go no jinda ka hoore leydi ɗo tentini ka meɗen ɗo a yahay ɓe yi e ma tum ɓe haawo ɗen andi so docteur jo haawi ko nawnuɗo haray hande kadi ndikka so jonnali mo lekki haray o jonnimo nawnare ɓuri nde o joguinode idan yo onti ittu ko wiyete kon ɗenƴere e makko fiw o anda wondema e ɗenƴagol ngol nafata yilto noon kadi o darta hoore makko ko waɗi Allah subhanahu wa ta'ala o wi ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum kala yo ko heɓi on e jarrabu ye ko sabu ko juuɗe mon ɗen faggiti kon wa yafu an kasiri Allah no acca biwi hara yottaki o nangayali o
joni noon so tawi woni a heeɓi nawnare ma a heeɓi barme ma a heeɓi accident ma a heeɓi piihun e piiji ɗi tawata ɗum ɗo hawranama e koya a dartu ene ko honɗum mi wowli ko hanaka wowlede, ko honɗum mi ñaami ko hanaka ñaamede, ko honɗum mi memi komi hanano memude, ko honto mi yahi komi hanano yahude, ko honɗum mi daari komi hanano daarude, ko honɗum mi jenti ko tawata mi hanano jentade. haray do yo andu no woodi ko o hani dartude hoore makko, o anda e kuuɗe makko ɗen no woodi ko waɗi ko tawata hana. Allah subhanahu wa ta'ala jarre boroma ɗum ɗo fi yo o tuubo o rutto ko Allah subhanahu wa ta'ala, o anda wonde ko jeeyaɗo wona kanko jeeyi hoore makko. ɗum ɗo haray hasbugol hoore mum ngol ko hunde ɓurde wonde important. ko waɗi so neɗɗo on nawni o hasbali hoore makko, o dartali ko honto woni sabu e ha ɗum ɗo heeɓimo, o tuubi o rutti Allah subhanahu wa ta'ala, haray wonay bone e hoore bone. idan haray so on tinno hasbi hoore muɗum, o yiltitike Allah subhanahu wa ta'ala, o tuubi, Allah montanaymo bakkatuji makko ɗin, no gasa o sellinamo e nawnare makko nden. si tawi galle o sellali e nawnare makko nden ɓayna forcément o sella tun e neeɓi fof hayso ko selluɗo ma o maaya, haray Allah subhanahu wa ta'ala si yafanimo bakkatuji makko ɗin, haray o heeɓi ko ɗaɓɓete ko. e ko ɗum ɗo woni hunde aranire nden nde tawata kanko neɗɗo on himo hani wadde. الأمر الثاني التداوي بما شرع الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجتنب التداوي بالمحرم. فقد روى البخاري روى الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. واعلموا أن التداوي لا ينافي التوكل على الله والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه. haray fiya ke ɗimmo on ko kañum nawnuɗo on o hani wadde kon, ma neɗɗo museteɗo on ko hani wadde kon ko ñawnagol. islamu on no yamiri yo ñawnde. nelaɗo maki sallllahu alayhi wa sallam e hadisu mo Bukhari e Muslim filli ɓe maki Allah tippinali ñaw sina himo tippinani ñaw o lekki. andi ɗum on anduɗo ɗum, majjama ɗum on majjaɗo ɗum. e nawnare nde ala lekki ala. nelaɗo maki wondema nawnare fuu nawnare mari lekki si wona nawnare wotere. ɓe wi ko honde woni nden, o wi ko nayewu. nayewu kadi ko nawnare. idan ɓe maki nayewu ko nawnare nde ala lekki. lonti ñawdata ko ha wonta paygon, wontata ko ha ƴiye makko ɗen heɓa dole ɗe marnoɗe, o ñawdata ko ha tewo makko ngo heɓa dole ɗe marnoɗe. idan ɗum ɗon lekki mum ala. kono noon nawnaji heddiɗi ɗin fuu no mari lekki. no wawi noon wonde hara an ka wonɗa ɗon, ma docteur jo ma on, ma diwal ma ngal anda lekki nden nawnare ɗon. kono noon wigol nawnare nde mara lekki, ɗum ɗon ko hunde lundinde ma ko nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam. idan ko yonti ñawdo e nder noon ko o ñawdoto kon, ko yo o woɗɗito ñawdorgol ko harmi. ñawdorgol ko harmi kon noon ɗum no heewi hande, no heewi hande boyno bonnude diina muɗum kan sabu ɗum. ko ɓuri bonde e ko ñawdorte ko harmi kon ko ñawdorgol sirku. ñawdorgol sirku eyen andi boyi hande no sifori ɗum. yahugol karama ko itta sadakaji ɗi tawata ɗin ɗon ko sadakaji sirku. pellet sadaka si tawi ko fi Allah o waɗira, ko anni e laaɓɗo poste o waɗira sadaka no jeeya e sabuji ɗi nela Allah subhanahu wa ta'ala sellinirta nawnuɗo muɗum on. kono noon si tawi on ti ko nawnare mum nden ƴettinde naɓi jonni neɗɗo mo anda diina, on yamirimo yo hirsan jinna, ma yo accitan jinna, ma yo fiɓo o watto piɓi ɗi tawata ɗin ko fi jinna. en tout cas tigi tigi on ko raɓɓin ɗingol kala ko tawata kon ko sirku. yowitagol e ko wona Allah, ma noddugol ko wona Allah, ma faabinorgol ko wona Allah subhanahu wa ta'ala, ɗaɓɓirgol cellal ko wona Allah subhanahu wa ta'ala. si neɗɗo o waɗi ɗum, haray o perdi adna makko on, o perdi lakara makko on, o perdi dina makko kan. idan haray julɗo on ko musendi makko ndin tiiɗi wo ko ndi tiiɗi, ko nawnare makko ndin tiiɗi wo ko ndi tiiɗi, wata o jaɓu ñawdorde ko wiyete kon sirku, wata o jaɓu ñawdorde ko wiyete kon ko harmi, wano beere, wano drogue, wano cigarette, wano ko nandi e ɗiɗo piiji. ɗiɗo fof no jokkiti kadi sirku on. daganaki neɗɗo wigol joni awa ndi musidi ɗo mo yari beere ndi sellay, ndi musidi ɗo mo fiimi ndi accitaymo, ndi musidi ɗo so tawi woni neɗɗo on waɗi ɗum ɗo e piiji harmuɗi ɗin, o heɓay cellal ɗaɓɓatake ko harmi ton. nelaɗon maki sallllahu alayhi wa sallam, Allah waɗali cellal mofte maɓɓe ɗen e piiji ɗi o harminani ɓe ɗin. idan haray koye neɗɗo on ñawdo, o ñawdora ko dagi kon, o woɗɗito ñawdorgol ko harmi kon.
haray ko ɗum ɗo woni ko neɗɗo julɗon hani wadde none ɗimmo on. haray inchallah subhanahu wa taala ɓay ɗen andi fewndo ɗo ko adnan fewndi ɗon ko fewndo hawjere heɓugol tan jooɗagol jento yewtude ko juuti wona ko welata fi. idan haray en waɗa e gokku en fodino ñanden hari jumare kala inchallahu e 8h on en waɗa e tinde siga nde ɗo yewtere kal page Facebook Lawol Kisal ɗo e kono ɓay hari idire nde lombike nde woni e juma ko ɗum wanno porɗini e fiyaki on seeɗa kono haray inchallah toon yaafuye haɗa gilandema ɗo inchallah Allah dandu tana e haray jumaje ɗen fuu si 8h e yoni ka page men Facebook ɗo e ka Lawol Kisal aray en waɗa e yewtere imma ko yowiti e o jarrabuyeji ɗo ma e goɗɗum go e piiji dina meɗen kan inchallah dina kan no yaaji haray inchallah en toon Allah subhanahu wa taala kala neɗɗo julɗo nawnuɗo ka woni yo Allah subhanahu wa taala sellimo yo Allah dandu en jarriboɗede ko tawata e wawata muññade muɗum yo Allah okku en cellal o newnan e rewde ngal Allah haɗa yediral ngal si tawi kadi neɗɗo jarriboɗama nawnare yo Allah sellinmo ɗo yo o sellu yo Allah arsikumo wawgol muññagol fi yo heɓo ɗin ɗo baraji wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. jama o weltanike on ɗo fota e hari ɓe wulɗama on kadi ɓay woɓɓe maɓɓe a windi ga wono hani sono be ka seno ɗen e o programme ɗo ɗe andintina noon en jama on ko honno ɓe gasata wurirde e ndar gurdam aduna ɗo hara koɓe hisuɓe ɓay Allah noon waɗi hiɗen e ka Lawol Kisal ɗo ɗe ɗen tori Allah hisingen en fof wamina jama on ko wona e makeɗe ɗo kon wawa nafitorde kadi e gollitira kadi no haniri noon hara ɓe jillidirali e piiji goɗɗi tawata jeydaka e ko hanano waɗede e fi dina kam haray e ɗen darna programme on ɗo hande haray kono makirɗon ni hari mi windaniɓe ga e jumaje ɗen fof si Allahu newni en waɗay oɗo live direct e page Lawol Kisal on ɗo ɗe fiyo jama on heɓu nafoore muɗum joni noon haray ko ɗo woni darode meɗen nden haray en toriki Allah yo Allah waɗan en nafoore ɗuɗum nde muɗum danda en kata e kasara santanaydi programme ñi fewdorɗi noon kadi haray min duwanike on kadi Allahu ɓeydu gandal ngal junna balɗe ɗen kadi ɓeyda gandal ngal fota e yañi artike tumbakata haɓa masiboji haray wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin.